amemu akwaba na me na wase umre no wadaje abribia wodi tie yen na wo hwe yen e wa Adom TV Badwam health tips so na wotwe mu nyina ya kasafa presbyopia ho se wo nyini nko ano de e be happen wa churche ye niam ahodo bia etimi kofa e de ba ene hu sunsuanso a wanya ahweyi a e betimi agya wo so ene Dr. Rachel Kusi akosa ene di nkomoyi na mo my endpoint homeopathic clinic na that woman ti ena health tips etimi konya doctor fo bia ne nurse fo bia nso ene wondi nkomo ye ne nya adwuma wo yare nko a mesro frɛ no wate na wo frɛ no bia nso obeje so so ye de hia nso wa frɛ no nko frɛ no anadwo de sium normal times of frɛ na obeje so no no wakasa the number ni 0244867068 0244867068 dog na wase na wochi mu adisua wo de amaye ni so ye bom pa ye se de mo ka kire bia nso e betu ho anamo ene ye hwe treatment na mo mansa na no boni nyina tofa na ye hwe treatment no you mean that say fia na wochi me from Monday yakasa about presbyopia yakasa air conditioner ni pasa wo nyini a wani no lens no ne muscles ni de wama hu ade ben wo no eye weak sabi onye omo makọ school ko na etimi na presbyopia uti fia wo snap ane utwa omore a wo hu ni yi no e bia presbyopia bi na wo ye enya ne aka ne se wuta eye e bia sumu ade wuta kan ade wuta yusu phone wo sumu a emwo ani no ana se aging crash so e one factor nene me say ye be kan about treatment ana say some first aid I was say wo ye aha na eboa yeah what my ntie we yo say fia me da say the first idea me kan say nipa wo ye sa wo kan ade ani we ya e ho a rest kakra wo tna wo sua ade ana say we ya omu say we de na me no ne kuro ni ebi wo ho ntimi nsia no se ba se oyeso beba de ya aging obi aso benyini nti no anu nti ne amaho education no na emmumu no avoid straining the eye ya kan se eye strain so etimi piano mane de ba anu nti no se wo akra bi na ana se wankasa mpo tena phone ho ni adna se bia wo nchira nya bia na se nya bi papa bia na se bi wo ye na se bia ade obetima teso a ne teso ma ye enu beboa esum a ye nyama na nyina so no eno so wasi ejai sumu adeyo eno so ewo ho ena meka se Zizafia and the crancer presbyopia no wintimi nsia no bebre na emomu no se wo sa science ne symptoms na ye boss so na America ko hu doctors na ye nhwe sa nyem bia no bo wotimi by say oh afa na asha ase ahonde ne bi wo tie ma 1 year se nipa na ba 1 year na ye be ye ne test ahwe se dan na e koso anasa bia dan na hifa na adu na ye ka no wo hwe picture ya me de to page su ya normal eye no won say na tie race no e wo say form wo ha presbyopia fo no race no da ha say ti ade e ben na wo say ko hu ni yi no atra da ha say enu ti wo say ma reading glasses eboa ma ade na ben wa utime kan ene da ha no it's the main treatment self ya reading glasses you can reading glasses now biti say na never the meda wase ofa feature ada ko ni mo bi ton space o no akoto bi meka ne TV so Adom TV no pay amuti e mo hwe ye ne se space I turn abonten no self ya se nkofuo ni papa ma hu obi oba me nchen 45 years no o 70 years old space yes adentia otis bibi se ye nchechere no ampa presbyopia na wo nya no what's the treatment of five feature na this space bi share no no wa share space nje na ntia ne ya nya the right glasses nipa obi ani ni age a e wo se ya hwe ho de man space it is a doctor an check you see your optometrist na ye nya wo test abefo nema enwu se den po na ekoso as soon as possible ni so mu ma because one hwe ye a wo adwen pase o space de but de wo je no nti no na da asem wasa aba yeah ani eno so de consent pa wo say ye hwe ko ye ne na ma ne to so ya na kukura boys ne ade ne to se ne to she ti kwabra ne 27 o you 70-year-old space we na beda wo do me number ne na wase se na wo twin so wa boy yes a me da se me number fa na me do say 0244982821
0244982821. Yada say different doctor Mr. Scan bia any who scan bia any who yare bia oba Frederick Opticals on be show kama ama ho aso wani problem dia nkoba bia bra Frederick Opticals Dr. Rachel Kusi Akosa ono ane ko far by yenya no bia wani hu nkomo bia de mene no ane di hu nkomo nti bra space ben na wo pento to space bia keke borura ho na wanko to 70 mi wa wo 29 to ba doctor ho a ohwe no ama wo ehon space wo hia bi nko ade a wo de de life no kura no ba ha no ma ebi wa ha ento to bia keke yada se fasedama endpoint homeopathic clinic wo yare nso a ukowura ubora endpoint nso obehwe kama ama ho ayo de mo abotre peke course bia 0244867068 0244867068 me da team na say edwuma amaye wa oje behwe nso yada say na wotwe besim kwan hoden wo ho a ebesehia